I pozdrav svima ljudi, ovdje je Johnny Games i danas igramo ovaj Multitraft Auto. Na serveru DayZ The Lonely Survivors. Sa mnom će snimati moj drug, moj drug, nije žalost da ga imenujem. Tako da sad ćete vidjeti prosto kakvo je. Vidimo malo. Opa, opet nisam isključio Skype, zaboravio sam. Pa ovo je bila moja baza. Traveler backpack. Ne treba mi ovo. Traveler backpack, mislim da je to najveće, nisam siguran. Da, Alice back mi ne treba. Military watch, pizza mi treba. To. Za sad odavde. Nije najveće, najveće ima 150 mjesta. Ali je ovdje svjetlo. Da, TLZ backpack je najbolji. Baš klovin. Tako me neće valjda skontati. Firewood. GPS. Soda can. Opa. Jo. Idemo ovdje, nema se toga, nema ništa. Evo je, TLZ backpack. TLZ backpack. A nije najveći. Traveler backpack mi ne treba. Vidimo liko. Hunter clothing, metal, mleko. Da vidim kako je Hunter clothing. Mislim da je to jako dobro, nisam siguran, zaboravio sam. Sad sam ga vidio negdje. Aha, evo ga. Ja, nije baš nešto. Tako, ovo je mnogo bolje. Sad. Ovako. Ovdje nema ničeg, ovdje bi trebalo da ima. Nema, neko već pokupio. Ne, ovdje treba da ima. Da. A vidi to. Ovo nije baš loše. Možemo da krenemo ovako, gdje ćemo Dinosaurus. What? Nešto došle. Sad ćemo pokazati gdje je bila naša baza. Evo je. Neko je odradio, znači da je neko tu. Za sad nema nikog. Ali baš niko za sad. Nas ogradili su, sad ću ja da ogradim. Vidim kako bih ovdje mogla da se penju. Painkillers. Painkiller. Evo ga. Vidim, ako bi stavio ovdje. Sad vidim. Wire fence, digaj, evo ga. Loše. Malo sam uko se stao ovako. Nema veze. Slučajno. Barem sam malo uništio na kompasu. Ovdje ne mogu da spapnem. Aha, i ovdje su stavili. Ja sam se uplašio. Nije loša baza, boga mi.
No, ako budem uspeo, pokazat ću ja vama moju bazu. Kod da sam vidio nekog sad. Ne, tu nema nekog. Ne. Dobro, nema veze, svaki slučaj. Evo ga burger, ovdje obično ima dosta stvari. Evo vidi pare. Kupio sam. Obično ima baš dosta stvari, sad ću vam pokazati. Sljedeći epizodu ću snimiti sa drugom i izvinjavam se što nisam snimala tako dugo. Walkie-talkie, imam military watch. Dobro, sad. Ovdje ima dosta stvari. Trebalo bi da ima dosta stvari. I evo, sad ćete vidjeti. Dosta stvari. Previše. Vidava. Fuck, zombie. Fail. What? Umre. Canned pasta, matches. Tako sad mogu da napravim vatru. Evo ga, ovdje ima nekoliko stvari. Sva sreća ovdje je resist clothing. Sad ćete vidjeti, jako je meni, ja ne volim taj skin. Evo, sad ćete vidjeti. Vidite ovo. Gadno jako. Meni. Sad vama, ne znam. Resist clothing ću da ostavim. Što ovo? Dobro, idemo mi na drugo. Čovječ. Road flare, burger, ovo sve ostalo imam. Evo ga, pištolj. Ne znam da li imam. Road flare. Šta je ovo? Da, tu sam bio. Ovdje nisam bio. Nema ničega. Dobro, sad možemo da nastavimo ovako. Možda da nam ovo bude baza. Imam drugu i meni. Odavde samo ovako uzmete. Fuck, promašio sam. Tako. Ovdje dobro, malo kad skočite, malo će vas boleti. Mislim, neće vas boleti, već igrača. Firewood, evo opet možemo da napravimo vatru. Evo, sad ćete vidjeti, ovdje ću da postavim jednu vatricu tu gore. A ovdje ne može da se popne, može samo uje. Opa, ovdje nema ničeg. Probat ćemo ovako. To je malo zeznuto, teško je popeti se. Evo ga, wire fence, to mi daj. Sniper clothing, to je dobro. Sad ću vam pokazati, evo ga. Gledajte ovo. Kako je to strava skin. O ne. Auto. Dobro, nije se vratio. Nije nas video, verovatno. Nadam se da je tako, ali neću ništa da tvrdim. Ovo je jača puška. Ne. Ne smiješ to da radiš.
Evo ovdje ću nasred, ovoga ću da stavim vatru. Mislim da napravim vatru. Evo, meče sam dve, evo, make a fire. Evo ga. Sad vidite, tu vam treba raw beef da bi kuvali. Nije loše. Ogradit ću tu. A sad idem da siđem lepo. Sniper clothing opet, hate back. To je, ja mislim da... O, eno ga neko. Posljednji metak. Oh, fuck. Moram brzo da ga stignem i da ga ubijem. Sad ne znam gdje je, samo da on mene ne ubije. Ne znam gdje je. Ja ne znam gdje je on ne znam gdje sam ja. Nije taj stup. Vidi to. Zeznuto je miš me nešto posljednje vreme zeza, teško ga pokrećem, tako da kažem pomeram. Dosta teško. Dobro, idem da se vratim u moju takozvanu bazu. I tu ćemo da završimo ovaj klip. Neprecizno pucam, moram ja da se uvežbam malo. Gdje da postavim wire fence? Postavit ću... Možda tu da postavim? A ne može. Znam. Postavit ću ovdje. Za početak ovako u ovu biljku. Wire fence. Evo ga. Ovdje. Ovako da ne bi mogao da prođe. Postavit ću kasnije ovdje. I ovdje. Mi ćemo naći, moj drugi ja ćemo naći način da se popnemo. Vidi, ovog ne može da se ubije. Paf. Evo može. Dosta metkova treba da bi se ubio, znao vidjeti ovo. Pucam u njega, ali... Drago. Ne može. Neću ja trošim metkove bez veze. Tako. Da vidimo šta je ovo. Nije loš ovo pištolj. Dobro, jeste da ga ja baš i ne volim, ali... Bolje nego ovaj. Opa, malo sam židana, popijemo mlijeko i pojedemo burger. I ljudi, to bi bilo to za danas. Ako vam se svidio video, like, ako ne dislike, subscribe, share, komentar ako je moguće. I mi se vidimo u nekom narednom klipu. Ćao!